Kani gadai ka Doordarshan Meghalaya berni pediang sungguh bahai pi baro syakatup kubor mentaga janmiat Shoban Paish ki kubor ki bebenyak ini page wai ki mat berkongsan. Ai kublai kit bok Menteri Rangba ke Jelau Konrad ki sangma yau samla kit upar nong siet halo ke jingyo rung jong u hakatup top 5 jong Kerensan World Championship of Performing Arts ke Balalong Las Vegas. Play perda ke IIM Shillong ya umat sa kan mau berjerong Shirin Yeng Jong Dr. APJ Abdul Kalam balashna da kerenong ha ke lingku sengiyap bekatway ke Jong U. Dang petngor Menteri Rangba du keri Narendra Modi halo ke jingja shlei ha ke jela Assam ya trilang ke soka pedeng ke soka Assam ban penstet ya kilat ai jingirap syaki bedonkam ban lum jingtip halo ki jing julor lawan ra ya ke Public Examinations Amendment Bill ahaja apun riau yang doba Lok Sabha ban penklain ya ki sinjam banyakun persya ya ki jing lak tu jong ki jing kili jong ki examine beper bat yokur ke Isha Singh ya ketak maksiar ba ka Manu Bakir ya ketak marnong ha ka jing kop siat pistol ba apsan mita jong ikan thai ha ka lumpung ISSF World Cup ke Balalong ha China. Mentangin nya pai shwa syaki kubor na ke jela. Menteri Rangba ke Jela Konrad ki sangma ulai kublai kerpang ya usamla kit kupar nong siet halo ke jingla ke jong bandrung syakatup top 5 finalists ha Kerensan World Championship of Performing Arts ke Balalong Las Vegas USA. Ha ke jing tho ke baula penmi lingba Kerensan social media Konrad ong ba lingba ke sap ke pong jong ukit kupar haringkat ke jing IT lut bat ke jing tre shitom kelawan ra ya kenam bat ke burom me ke Jela Meghalaya bat kala ai mensim ru ya ki wei ki samla ban be syakatong ban pen urlong ya ki jing temu ki bakham he ong ba ke Jela hi barok ke wei ka skokmen ban ai ke jing kershan halo ke jing ya lenti ke jong bat udon ke jing scam jingmut ba ukit kupar undang yai beteng ban ya chaprang ban yo ra sundon ya kenam la do bat ban penpau perthei ya kasap bekerpang na ke Jela Meghalaya ha Kerensan jong ke perthei ka IIM Shillong ke lapelong ya ka jing penkup burom ya Presiden berim jong keri Dr. APJ Abdul Kalam ke lingku sengiyap bekatway da ke bepeli perda yo mot sa kan mau ubalashna ha ka jing jrong ke bepraput hapo jong kene ke jaka puli Yau ni mot sa kan mau la pli perda jo chairman ke boards of governors Shishir Kumar Bajoria haringkat ke jinga donlang kinong hikai ki samla puli bat kinong trei ha ka ba ki la pelong ru ka jingbu sentiau hau ni mot kuman supen kan mau Dr. Kalam ula ai ke jingkren bakaddu ke jong ha IIM Shillong ha ka arpunyo terik unaitung arhajar khatsan ha ka ba la kentui ki samla bakin tei ya kalawai ke beskem limba ke jing syam ki bethamai bat ke jing elam daga ba pensyong nongrim halo ke hok bat ke jing shisha kene ke jaka pulie ke lapen skem biang ya ke jing kut jingmut ban yai beteng ban pen urlong ya ke jing yo i jingai ke jong ban wanra ya ke roi kepar ke bayai ne bat ban tei ya keri bat ke jat benriu ki arngut ki samla KHASI ki leseng ye ke wei ke karkhana bala tip kum ka iko ri ha ka jaka jong skul ba nehu ha ka ba ki lapen kelai plastik bala bread syakitiar bala ban pendon kambiang kani ke jing sedang ke jong ki kalong ka wei na ki lat ki lenti ban kentiu biang ye ke khut ke suba ha ka Jela Meghalaya leseng ye ka iko ri ha ka por jong ka klam COVID-19 bat menta kadang tre shitom ban penmi ya ki shibun ki jat tiar plastik watla kadang don hapdeng shibun ki jing duna ha ki jing don kam bat ki lat jingirap tungini khmi khambanya halor kani ka khubor
Balas dang tangkum kajing mut hakapor kajing khangdam haka COVID-19 mentang kala san bat kala long ka kam ka badan jing kemen hakaliang kajing yada ya kamariang ka ikori ka balaseng da ka selidor so khia bat uban kit lang nongbri haus nam arhajar arphuwe ka de kajing sedang ka ba had design and innovation center nehu kini ki arngut kilas dang ya kani kajing tmu hadian bakilayu i ya kajing buan palat ki plastik jabo hakiwa bat hagi jaga pat ba te ngisdang haus nam arhajar arphuwe Hakapor lockdown mga bad co-founder itay di banket lang nong bre. Ngidan ni kanika nong kamensiam sengokya namar ba ngi iba sipon haka plastik kalang haki kiwa mo hati kram tingi pedengi satutuna let kai ay tingi lapken. Kinong seng jong ka ikuri kila yo mensiam na kiri nong way bat kila sedang la ka jong ka kam ban penkela biang iki plastik syaki way pat Timar ki balak ban penengkam pai kilas nahi ya karukom trekam ke baduna ke jing penlun menta ka ikori kala penmi ya ki plastik bala pen kelabiang di bala penengkam ban shna ya ki jingbu jingsat jing penyang ba man jaka bam ki ben bat kimi ki jaka puli kong ka IAM Shillong ru kala penengkam ya kini kimar ki ba shna na ki plastik Tikidang kini ki college kong ka IAM Shillong mo bangila penshnaru Kade ba ki khana hi ki collect ki plastic tinang to ki plastic pa ring isnai ki bench but isnai ki cafeteria tables ka ikuri kalayo jing yarap ka banengkong hadin ka jing shimbenta ha ka chief ministers championship challenge lengba ka jing yarap jam ka prime badakani kalayo ban thiet ya ki kor ban penengkam wala kilayo jing ithu bat jing terwa na ki jela kum ka nagaland bat wat na mumbai ka ikuri kampat la ban penya yo namar ka jing duna ha ka bor penmi mar kinong seng kila ong ba ki kor semi manual kila ban penmi tang artili ki plastic bala recycle man ka sngi bat kani ka de ka daw ba ka bakin namla ban pendap ya ka jing dawa ki pai ba Kidan ki ba order na siya ba rumah tang ba kawai ka challenge pag ni kajing AM ba kandu ka lang ba nyimla ban penmi kampun te nama ba teng ki da wana order na baram ki wan bet shipun ha in bulk tingi pede pun sing ngidu no ay kata ka opportunity kan tikala don pedation na galandu bangila laju pateng bun swa te siya Mumbai do laju don hi ba kwa ba thiet ai sample ai la pat kang ba ban ong pede dangi la yo ki order ba kam hepat ka sham jing e pade ngi ban Menta ka ikori ka airu ya kilat internship ya ki samla pulie bat kandang peteng bat penyari ka rukom lum plastik jongka lengkat ka thong ban seng la ka jongka plastic recycling brand MEGHALAYA ka design and innovation center ka ong ba ka ikori ka long ka way ni ki startup ki bahapo ka jingerap jongka bat kani kala long ka benta ka bakongsan hagi jing persang jongka ban kentiu ya ka plastic waste management dan ba ki program ai jing hikai rengkat bat ka jing penslor ya ki khon samla bakin perkhat kemai ha ka rukom sengkam sengjam Laseng ya ke Design and Innovation Center haus nam arhajar khat nyau daga jingyarap jongka Ministry of Education bat kadon ya kathong ban kentiu ya ki rukom perkhat thamai bat ya jing sengkam la jong hapdeng ki samla puli kani ka startup ka shimti ya kani ka benta ba ka yo ban penlum penlang ya kini ki plastik ki ba ki breo ne mangi yo ban bread sini shatai haga jing bang tip ka jong yero bang tip shanu ban bread ro ki yo ban lum ban na kini ki bagi lum maki pat ki sapan kalai kini ki haki product ke prepare but ni kemen shisha ba ka ikori ka de ka way ka incubate hapo kani ka DIC ka jongi remde tang ka taro lengba jo ka ikori nila le bon ki workshop nila ai ki training program amde tangi ki khana ro inde ki don ki way pat ro ki ba don kata ka bajing kwa ajing thang ka jong ki ba ki nang le shu shapang ka waste namar ni ai ka jing kai hakane ka DIC ka jongi ro ba kumno bangin la asi ki way ro ba kin don kata jing thrang ban pin kala ya ka jing kwa ka jong ki ban form ka way pat ka startup Dakar kom perkhat thamai ka jing yeshimta jo ka imlang salang bat ka jing kit khle eda maryang ka ikori ka pen i ba kumnu la ban pen kala ya kinyot shaki mar ki ba kodor da ka ba pen shlor ru ya kinong sengkam la jong ban penlong ya ka MEGHALAYA ka ba khut ka ba suba Bureau Report DD News MEGHALAYA Mentang in ya paish ki khubor na kaleng ka than sha tai lamingi Menteri Kesoka Pedeng Usabananda Sonowal ulaong bo Menteri rang ba'du kari Narendra Modi udang pet ngor halo ka jinglong jingman jong ka jing shlei ha ka jala Assam
Balulai keren ru man la kapor bot Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Abakren shigila batai khubor usonwal ulaong baka soka pedeng bat soka Assam kaya trailang ban ai jingirap bat pelait im yakilanot kibla syakta aga jingshlei Ulaong bagi kinhun ai jingirap kadang yai trei shitom ban pelait im bat ban sam mikilat jingirap syaki bedonkam. Lapa aru ika kinhun bakerpang jong kitanat sorkar beper ban jurep ahlo ki jing julor bat ban yo jing tip lada kidang donkam syu ya ki jingirap. असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है और इस परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत से लगी हुई है। उन्होंने असम की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से भी बातचीत की है और इस परिस्थिति की जानकारी भी ली है और शुरुआत से ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगे हुए हैं। दोनों सरकार मिलके आज जो भी रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। Ka Sorkar Sikkim kalapan benar bahak jingtung kam na kebenta kam Forest Guard la bahak kerpang komba arpau na keshispa na kebenta shipai aknivir la shim yakni kesinjam ban plilat ikishipai bala shongthaj bakin yo ban rung kambyang ba ajing kren ha kajingelang kabala long hagang tok Menteri Rangba ka Sikkim Uprim Singh Tamang gole ula ong ba ka soka kala dep ban bahak kerpang komba arpau na keshispa ka kam na kebenta kishipai aknivir ha kajing penrung kam katnat pulit jong kejela Sikkim Ula benrap baga sokar ke shim yakni ke sinjam ban ajing kershan ni ke shipai bala shongthaj bat ke shipai agnivir bakin yolat bandrung kambyang. आज कारगिल विजय दिवस भी है। इसी के अवसर में उन्होंने ये चीज किया। इसे दर्शाता है कि वो हमारे भूतपूर्व सैनिक और जितने शहीद के परिजन प्रति उनका कितना निष्ठा है, सम्मान है, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और जो आज राज्य सैनिक बोर्ड का उद्घाटन हुआ है, ये भव्य एक संरचना है। इसके अंदर विभिन्न फैसिलिटीज हैं। इसमें डीलक्स और सेमी डीलक्स रूम्स अवेलेबल रहेंगे। जो सैनिक के परिवारजन आएंगे, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आएंगे या कोई दूर से घूमने के लिए भी आएंगे, उनके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध होगा। और इसमें डोमेट्री का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। कोई भी मीटिंग करना चाहेंगे इसके लिए भी होगा। उसके अतिरिक्त ऊपर में 11 दुकानें हैं जो आज सम्माननीय मुख्यमंत्री खुद ने इसका अनाउंसमेंट किया और ये भूतपूर्व सैनिक के परिवार के लिए आज से समर्पित हुआ है और 11 के 11 दुकान उनको समर्पित कर दिया है। इसका अलॉटमेंट हो गया है। Ka India Meteorological Department lani IMD kala penmi ya kejing maham bakala banwan kejing tiar ulabba haki babun ki jela habaro kawai kari ki jela ke bla penmi ya kejing maham ki kentup ya ke Delhi ke Haryana ke Punjab ke Himachal Pradesh ke Uttarakhand ke Uttar Pradesh ke Odisha ke Chhattisgarh ke Assam Arunachal Pradesh Kerala Karnataka Telangana bat shibun ki weipat ki jela ke IMD kala kentui ki patba bakin long ki bahusiar bakin bot renti ya kejing betha jong ketenat khmi mariang hala ki jong ki jela namar ba ulabba ula banwanra ya kejing shlei ka bakan san bat kejing penthut ya kaya kayeng baman la sungi mentang inya pai shiki khubor nakaleng kari La wanra ya ke Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill aja apun reu hayeng dorbar Lok Sabha mentagasngi daga thong ban pengklan ya kilat jingada persha ya ke jingle tu aga jing pelong examine bat ka jinglai tu jong ki jingkeli ya ke bill la wanra do menteri khana ka soka pedeng u Dr. Jitendra Singh na kaliang ke dekhot kaliang persha ke dawa badai banyatai shwa halo ka jing keno le don bor jong ki pulit ya ki samla ki boleh ki dangshan halo ka jinglai tu ki jingkeli ke examine need na kaliang ulampang ka yeng dorbar u om bela ula ong bakani ka bel ka long ka bakong san banwanra ya ki jingkela
halo kerukom pelong ya ke examine bat kentu ya ke dekhot ke liang persya baginya snok tilang banya merjingmut bantau no ya ke an ke baklan bor Henry nak daw ke jingay beteng jong ke jing kiwen lahap ban pensange no ya ke jingay syong dorbar tat hadu ka arbaje no pai sngi I rise to move for leave to introduce the Public Examinations (Bracket Prevention of Unfair Means) Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्राप्त लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। Menteri Kesoka Pedeng berkemi ikam ke Yeng Dorbar Kiren Rijaju ula penrem juri ke liang persya halo ke jing pentut ke jongki ya ke Dorbar bat khanglat banyatai halo ke Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill aja apun riau. Abakren shigala patai khubor Rijaju ula ong bakathong jong ke Yeng Dorbar ke long ban shim ya ki senjam ki beting bat ban penshitom ya ki bedon kti halo ke jing lait tu jong ki jingkeli. Ula ong ba ka jing khanglat banyatai halor ya kum kini kamat bekongsan kapa ik khubor babakla shagi samla pulie bat syakarihi barok kuwei. Uneu menteri ula kentu ik liang persya bakan burom ya ka jing sngo jong ki samla pulie ba bakin yeshim bentalang ban ai jingmut ban thau ya ka an ka baklan. समझ देंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। Kari India mentagasngi ke kenmau burom ya Presiden berim bat ubalongru scientist uba paunam Dr. APJ Abdul Kalam akalingku sengiap ke bakatwei jong na kenmau burom yu missile man of India. Dr. Kalam udon ke benta ke bakongsan hakaliang kikam namding bat ke program sun beneng jong ki India bat udang yai beteng ban ai mensiem ki pateng lingba ki nuksa jong ke program man ki bat badang shen menteri dang ba du kari Narendra Modi ulapen ken mau ki kam jong Dr. Kalam daga ba pen pau yu kum unong hikai barat ba ubala ai mensiem ki khana bat ki samla bakin don ya ke jing angnot ke bakrau shu ki bahieng hasem jong ki la lech ban bu sentiu ha umat sa kan mau harameshwaram kat ba unong elam jong ka seng we the leaders uke anamalai ula le jingo ya ka yengsa jong Dr. Kalam ba ban le burom yu haringkat ki bahieng hasem. Uwei upulit constable na Bihar ula syak suspon hadien ba kajing syak keno ba ula siat ya ka AK-47 chesun ban penpra ya ki samla pulie ke KHASI ki he pulit ki laong ba kajing pendon kam ya ka suloi ka long ka ba klem nongrem namar ba ki nong ya ki dei ki samla pulie bat om shmladan ba mensau hakatei ka jingja kane kajing pensange kam kalami hapdeng kajing ya ki hakeleng kari halo ka jing laj tu ki jing kalinit
Hagaba ki pulit kimat ya ke jing syak kentho halo ke jing pendon kam palat put ya ke bor persya ya ki nongi ki hagi katu kat ni ki jela. Mentang inya pai ki khubor na keleng ke pertai. Ka UNESCO kala penrung thamai biang yaka D-Day Landing Beach jongkari France aga port ma ba baar ya ulum Olympus jongkari Greece ya kinongba Hyundai jongkari Japan kataka Asuka batka Fujiwara bat yaka Boma Badingilo Migratory Landscape jongkari South Sudan aga thup jongkari UNESCO World Heritage yakini ki jaka bala penrung thamai layo jingmenjur haka jingalang kebelalong habusan jongkari South Korea. Lai itu yakini ki jaka halo ka jinglong bekerpang ka jongki ha ka liang ka culture bat ka jinglong jingman jong ka mariang. Ka bepenpau ya ka jingdon kam ka jongki bansa kenmau ha ka history kenang bagi pateng ha ka pertai baro kintip ya ka tenrai ka jongki. Mentang nyepai syaki kubor ya lekai. U lampang jong ke Lok Sabha u Om Birla ulai khublei ya ka Mirabai Chanu halo ka jing penyo jong ka ya ka tak maksiar beningkong ya kari India ha ka lumpung ya lekai Commonwealth Games aja apun riu ha ka jing lekai weightlifting ka ba sabu pra kilo jong ki kentai ulai khublei ya ka Chanambam Rishikanta Singh bat ya u Raja Mutupandi halo ka jing yo khur jong ki ya ka tak marupa ha ka weightlifting bat kumju ru ya u Jandu Kumar ya ka jingyo khur jong u ya ka tak maranong ha ka para powerlifter shu ulampang ulai ro ya ki nong le kai halo ka jingle bha jongki but I min sim ba ke nange beteng ban khur ya ka jing job ha ki jing khun. माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। Ka nongi lekai ne India ka badang arpways nam kerta ka Isha Singh ka lay lekai baha ka jingi kon final bat ka layo khur ya ka tak maksiar ha ka jingi kop yasiat pistol ka ba apusan meter jongki kenthai ha ka ISSF World Cup ka balalong ha Hangzhou China mentaga sengi shu ka Manu Bhaker ka benrap shu bat ban ai jing job ya ka di India da ka jingi yo khur jongka ya ka tak ma renong. Ka East Giant Hills District Football Association lani ka EJHDFA kala sedang ya kelumpung 3rd Division League aja apun riau ka ba kentup ya South Santali ki team ki banyak kun hakikat Santali ki group u General Secretary ka EJHDFA u ba James Setengah u laong ba ki South Santali ki team ki banyak hakle do kin la banyak kun hakelumpung ya kai 2nd Division ka Bansawan ka bagi South Santali ki team ki ba syatrai do kin cha suspend na ka benta shisdam shu ula benrap ba kan ne kelumpung kan ne kumba shibnai shiteng hakaba on penbut da ka 2nd Division but on penkut pat ya baro ki jingi kun hashwa ka ayom Christmas
ubak James ulapan pauru ia kajing terang jong keseng ban kentia we kajing elek kai football lingba ke lempung beper bola kedauru halo kajing la jong kinong elek kai ban yok rung Shaki Club ki bahe Shillong hakisnem ki beledam Hagani ka third division yung news nam de ami kamwa so pausan dali ki tim ki wa chimbenta da pan klat le yaki kamwa khasan dali ki group da naga third division wile ki gi so dali ki tim ki wa poch khamat ki wa man ki semi finalist ku kerdan no i chaga second division yung snam wana wan but so dali hi ta nagini ki third division ki wa duna point do udo ungi wile uchimbenta ni kamu cisnam haga ayom monawan tega kajimut ni yang ka action ni worok gowi wa pemani ya gani ke football to i kat kamu man katebetit ka jing sedang yang i to na do third division ter dapat pogi second division pogi first division kau he do to na perdi kini division worok to ka super division kau kerjan nau lokal MLA yang i makan mencela kau lelak tengkah sistem EU yang ni ka super division. Tim mentapan ini pej ya ke jinglong jiman ke simbeneng ke leng ki benta jong ke jela. Hatura kajing kriat kalong apusau degree Celsius bat kajing shit kalong laipuar degree Celsius kajing skam ka hau kalong nyopo na kishispa kajing hap slap kalong r point kandai millimeters. Aba pai pat shnong ba shlong kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius bat kajing shit kalong apun rio degree Celsius kajing skam ka hau kalong nyopusau na kishispa kajing hap slap kalong r millimeters. Kat bah jawai kajing kriat kalong r pau degree Celsius bat kajing shit kalong apun nyo degree Celsius kajing sengam kau hau kalong nyopo na kashispa. Kalak bendon kajing hap slap ke malu mala bat kajing dum loo aki katu kat ni kijaka hatura shlong bat jawai. Syaban poi shi ke bekut jong tup kubor ngini pek biang sa sisien yakimat bekongsan. Ai kublei kitbok umintirang ba kejelau konrat ki sangmai ke sam Yau samla kit kupar nong siet hello kajing yo rung jong u ha top 5 jong kerensan World Championship of Performing Arts ke Belong Las Vegas. Leperda ke IIM Shillong yo mot sa kan mau berjong Shirinyeng jong Dr. APJ Abdul Kalam Lashna da Nong akan lingku sengiyap menghatway ke jong u Nang pet ngor uminturang bakdu kari Narendra Modi halo ka jingja shlei ha jela Assam. Ya trilang ke soka pedeng ber ke soka Assam man penstet ya kilat ai jingirap syaki bedonkam ba bandum jingtep halo ki jingjulor. Lawan ra ya ke Public Examinations Amendment Bill ahaja apun rio yang doba Lok Sabha ban penklan ki sinjam banyakun persya ya ke jinglak tu jong ki jingkeli jong ki examine beper Yo kur ke Isha Singh ya ketak kemaksiar bat ka Manu Bhakir ya ketak kemarnong ha ka jingi kop siat pistol ba apsan meter jongki kentai ha ka lempung ISSF World Cup ke Belong ha China. Te parlok kat tungi la poi sebekut jong tuk kubor jingi menta ke janmiet ngin sia syambiang pilasai ke sengi ha ka juk ke po kublei shibun ke po jong pibaro bat tiasuk.